Reka nkwifurize ibihe byiza we mukunzi w'Ingenzi TV, nkwibutsa gukanda subscribe unafungure inzogera kugira ngo ujye ubonera ibyo tukugezaho ku gihe. Jye rero muri kumwe ndi Spirit Habimana, akaba ari jye ugiye kubagezaho izi nkuru zigiye zitandukanye. Ninde uhanzwe amaso mu rubanza Ndayisaba Eliab aburana na Kayiranga David hamwe n'umuhesha w'inkiko w'umwuga Maître Mukarusanga Alphonsine? Uko bucya bukira muri buri muyobozi wese agenda afata ingamba zigenzura abo ashinzwe. Inkuru yacu isubiye mu ntara y'Amajyepfo akarere ka Muhanga mu rukiko rwisumbuye. Presidente w'urukiko rw'ikirenga Madamu Mukantaganzwa Domitira aherutse kwiyama abacamanza basubika iburanisha nta mpamvu zifatika zatanzwe ku mpande zombi. None ubu haribazwa impamvu urukiko rwisumbuye rwa Muhanga rukorera i Muhanga rutarasomwa urubanza rwa Ndayisaba Eliab aburana na Kayiranga David n'umuhisha w'inkiko w'umwuga Maître Mukarusanga Alphonsine. Benshi bakurikiranye iburanisha na nyuma yaho bakumva ibyavuzwe baragira bati niki kihishe inyuma yo kudasoma uru rubanza? Nyuma yo gusohoka mu rubanza mbonezamubano nimero 104 rwaburanishijwe n'urukiko rwisumbuye rwa Muhanga, ababuranaga Ndayisaba Eliab na Kayiranga David ndetse na Maître Mukarusanga Alphonsine, urubanza rwihutirwa ariko ubu byateje urujijo. Kuki Ndayisaba Eliab yasohotse yivuga imyato? Kuki yavuze ko ari we uzagena uko bizakorwa? Ese byaba ari ukuvuga bisanzwe cyangwa hariho ikibyihishe inyuma? Umucamanza arigenga agashishoza agatanga ubutabera. Iyi ni Ingenzi TV. Ese icyemezo kizatangwa ryari kugira ngo amatsiko n'urujijo n'amakenga bikomeje kuba byinshi bikurweho habeho umucyo? Dore ko rwaburanwe tariki 17 z'ukwa gatandatu 2026, umucamanza akavuga ko ruzasomwa tariki 22 z'ukwa gatandatu 2026, nyuma akazavuga ko ruzasomwa tariki 3 z'ukwa karindwi 2026. None ubu amaso akaba yaraheze mu kirere, buri wese akibaza niba koko Ndayisaba Eliab atigererayo, kuko muri 2022 yanyaze uyu David Kayiranga toni 10 z'umuceri ahembye ndetse akoresheje inyandiko mpimbano. Araregwa agahamwa burundu n'icyaha cyo gukora no gukoresha izo nyandiko mpimbano. Iki tegeko ryirengagijwe nkana, akingirwa ikibaba, atambamira icyemezo cy'urukiko, inzego ziraruca zirarumira, atsindwa nabo yareze ntabishyure. Igikomeje kwibazwaho ni ukuntu umuntu ashobora kwibasira undi akamunyaga akanamusiragiza mu nkiko imyaka 4 atarahabwa ubutabera. Inzira y'ubutabera niyo itanga umutekano kugeza n'ubu. Benshi bibaza uko ikibazo cya Ndayisaba Eliab na Kayiranga David kizakemuka. Tubitege amaso, tubihange amaso. Iyi ni Ingenzi TV, naho ngi ndi Spirit Habimana.